Burusiya na Putin ndetse na Trump wa Amerika bavuganye ibiki ako gatongo reka tubanze kuri NATO cyangwa se OTAN ni byabinira kubwiraga ngo nta mukiro ubyina nabi cyane. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubwirinzi wa OTAN bamwita Mark Rutte yatangaje ko Perezida Donald Trump Jr wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umubyeyi we ukwiye kubahirwa ijambo avuga cyane. Noneze yishushe ngushushe kandi ni ugenda ububyumva. Niyo mpamvu Trump aguma avuga ati mva mvuze niceceka. Uvuze ngo ushyushye. Ni ugenda ububyumva. Cyangwa uryoshye uburyoshye. Byose. Urumva hano rero ntuza OTAN abakoramo ngo bidahita kuko Amerika yivanye muri NATO cyangwa OTAN nyine igisigaye kiburayi cyasigarira aho ngaho ahubwo ntiyapima ngo inavemo uzi impamvu itapima ngo ivemo kubera ko buriya ni Uburusiya nabwo bujyamiye amajanja bwahita bwikubitamo kuko urumva muri OTAN bwarasabye ubwo maze gusaba inshuro nyinshi Uburusiya Trump arabwankira Uburusiya busa kujya muri OTAN yego ngibi ibintu bitashoboka nyene uko Trump arimo Amerika irimo umva nyine ukuntu bitashoboka ubundi kugira ngo NATO ibeho inihuze byari no mu rwego rwo kugira ngo babone ukuntu batsikamira Uburusiya babutsindagire none uzi impamvu none se Trump adashobora kwemerera Uburusiya ko bwakwinjira buretse nkubwira impamvu yindi ubu ngubu n'igihugu gituranye n'Uburusiya kigerageje gushaka kwinjira muri OTAN Uburusiya bitabugitera rero ikibazo ni icyayi Trump yafasha afata burwato OTAN mwahari iki ntabwo ari Trump na Amerika muri rusange okay reka tuvuge muri Amerika muri rusange yakreye umwanzi Uburusiya ifata nyine yumvisha ko OTAN mu gihe bazabavuye kuri Amerika ivuyemo kwemwa akarenge Uburusiya buzabwataka rero niyo mpamvu usanga Amerika ivuze ikintu muri OTAN ivuga ati umva ni karame papa turemeye yego mu nama rero yahuje abakuru b'ibihugu bigize OTAN yabereye i La Haye mu Buholandi kuri uyu 25 Kamena 2025 ku munsi w'ejo Mark Rutte yashimye icyemezo Trump yafashe cyo kurasa ibikorwa remezo bya Iran bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire no gusaba ko intambara ya Iran na Israel ihagarara Rutte ukomoka mu Buholandi yavuze ko Amerika ibya ikwiye gufata icyemezo cyatuma isi ibona umutekano mu gihe byaba biri ngombwa ati nta wundi kwisi ufite ubushobozi bwo gukora ibi na Amerika yonyine cyane yongera arakomeza yagize ati ufite 25% by'ubukungu bw'isi ufite imbaraga za gisirikare nyinshi kurusha kure abandi kwisi amateka akugira umuyobozi urumva iyo principe urumva ko imara amateka akugira ushobora gufata icyemezo kubibaye ngombwa amateka kugira yaratangiye gusasira amagambo ya Trump arakomeza rero Rutte yageze aho avuga ko Trump ari umubyeyi ati rimwe na rimwe papa abakwiye gukoresha imvugo ifite imbaraga ijambo Perezida wa Amerika yishimiye asobanura abanyamakuru ko umuyobozi wa NATO ashobora kuba amukunda ubwo rero urumva yuko we yagishimiye Trump yavuze ati Trump ati arankunda nekeza ko ankunda yabikoze mu buryo buryoshye ati papa uri papa bari Trump bigarukaho urumva kandi iki nacyo cya Mark Rutte nacyo ni igisaza reba ukuntu kingana ako kikita Trump papa wacu kandi hari bwira ngo ashobora no kuba namurusha imyaka we cyabagabo urumva ko umukomana politike bagenda murutana mu nzego
urumva ako kantu kaba perezida wa byoroshye. amerika wari umaze igihe kinini agaragaza ko atiyumva muri nato bitewe n'uko ibihugu bigize uyu muryango bishora amafaranga make mu gisirikare yagaragaje ko noneho awushyigikiye nyuma y'aho byemeye kwikosora kuko urumva amerika ishyiramo tiriyoni urumva ko ari menshi menshi ni menshi ko Trump yashinjaga ibindi bihugu yuko hari ibyicaro bikareberera gusa bikaba birimo ngo ariko nta musanzu uriko biratanga mu gihe rero ariko ibya Amerika ariko yavuga nabyo byari bifite inshinga ibyo Trump yavuga ibikise kubushoramwo tiriyoni hakaba ari n'umwe hakaba ari n'undi abadafise ngira ngo ni miliyoni zingahe z'amadolari ariko reka nkubwire tubanze turebe amerika mbere yo kuvuga ngo ishoramo tiriyoni yingana gute nini igizwe na leta zingahe nyinshi none se ubu aragira ngo igihugu wenda tuvuge nka Bulgaria cyangwa Estonia ariko cyangwa Lithuania biriya bihugu byari hirya biranakenya biriya bindi bera tuvuge ko bitanakenya amafaranga amerika ishora mu gisirikare ari none Lithuania ishoramo nta naho binahuriye rero amerika ibivuga ibintu bitajyanye byo gushaka kwivumbura kubera ko ariyo iyoboye isi muri rusange urasi no kwivumbura kuko iyo hagiye babitsemo n'akantu k'ubwoba bumva ati turekuye twahirima ati eramutse turekuye amerika umuryango wacu wahita uhirima tugapfa duhagaze wumva ko bitoroshye hanyuma rero inkuru yacu ubundi ahantu ishingiye ni ikiganiro cy'uyu munsi n'ahangaha Trump agire gutya abone telefone iramuhamagaye yego asange ni Vladimir Putin w'Uburusiya tuyu muntu ashaka hiki Trump yitabe aha reka tubigarukeho ko bitoroshe ati Putin ati nimero koko ariko ngira ngo abanje kwibonera aranakanga avuga ati bwo ntibeshe nimero kwako ndi umuntu aguhamagara tayamara umuntu arayobye barashaka ko bavuga ati sekwe umuntu ayobye we Putin ngiye arampamagara mu bice anshaka hiki urumva ugasanga umuntu arifashe perezida rero wa leta zunze ubumwe za amerika Donald Trump Jr yanze ubusabe bwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bwo kumuhuza na Iran mu rwego rwo gukemura umwuka mubi hagati ya Iran na Israel mu kiganiro Trump yagiranye na Fox News yavuze ko Putin yamuhamagaye amwizeza ko ashobora kugira uruhare mu gushaka amahoro ariko amusubiza ati sifitanye ikibazo na Iran mfitanye ikibazo nawe undi Trump abibwiye yishongora kuri nde kuri Putin ati ngewe simfitanye ikibazo na Iran ati wowe ubwawe niho dufitanye ikibazo abantu ko urumva bari Trump yakomeje ashimangira ko nta buhuza bwa Putin bushobora gutekerezwaho igihugu Uburusiya bukomeje ibikorwa by'intambara muri Ukraine aho yavuze ko abasirikare barenga 600 bishwe mu cyumweru gishize cyumweru kimwe yego abasesenguzi mpuzamahanga basanga Putin ashaka kwerekana ko Uburusiya bushobora kuba umuhuza w'amahoro ariko Trump we yavuze ko icyakeneye ari uko Uburusiya buhagarika intambara mbere yuko hatekerezwa ku bufatanye ubwo ari bwo bwose Trump kandi atiki harakomeza avuga ngo agahenge kari kashizweho hagati ya Iran na Israel kongera guhungabana ubwo Israel yatangaje ko Iran yongeye kurasa ibisasu urumva ko kagahenge ntabwo kigeze ntikubahirije reka ibi byatumye Trump avuga ko ibihugu byombi byamutesheje umutwe anavuga ko atishimiye cyane imyitwarire ya Israel twavuga ko Trump agiye kurekura Israel endese Trump ko erewe yarekera Israel yo ni imitwe sha nibyo bindi nyine bakubwira ngo nkajya ngo urujye uwe ngo murya murundarunda impyisi y'iwanyu ikujya ukurundarunda kwibaza ubwo ni kujijisha shawe ngo nishimiye imyitwarire ya Israel
wasanga arambwira ati mukomeho gato ntari ndamenya icyo mvuga. rero Putin avugaga ibingibi nyuma y'aho Argashini minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yagiye kumutakira amutakambira amubwira ibibazo ukuntu Amerika barasheho ariko mu minsi yo ya mbere bari babanje guhakana ko nta zira ndege za B2 bombers za Amerika zarashe ngo ntacyo byagiza bakarakara ngo biriye ngo turadutero tw'abana ngo tw'uburofa se ngo Trump yazanye hano ngo ashakaga iki ngo ntajyane ngo byadukoze wikisi ngo bakubwira yuko tano za Iran zimanuka gushika ku metero 90 ariko bakavuga bo bakemeza yuko bije bisasu byamanutse ku metero 60 none se ko bagiye gutakamba koko cyangwa baranshenye bakubitamwo bikubita bibangura bimanuka kuko kwisi nzima Amerika nifite zira ndege yonyine cyane zishobora kurasa munsi y'ubutaka zikamenaza amantuza makavariyo zikayashwanyuza ariko nere nimbi kuri misile za Irani none se kamubaze mire misile za Irani zose inyinshi Israel ntiyazijimije ariko ari zamanutse zirimbagura mu butaka ni ibisigazwa bugezera misile kuno zubatse harimo utundi tumisile nta kujya batera grenade akavamo utoyikira twinjira nko mu n'intuza harimo utundi tumisile tugenda tukaba nye twishwaye nye barishwanyaguza ariko hari utundi tuvamo tukagenda twigabura none se wabuzi ngo ko burya za misile Iran yareshe muri Qatar zaba zarisha abasirikare ba Amerika bikagirwa ibanga ariko bakubwira Amerika yivuga ko ntacyo yonoye Amerika yarabeshye amakuru ahari atugaragariza ko nako biravugwa ko abasirikare muri Qatar ba Amerika Iran yabarasheho ndetse bagera kuri 200 nibo baba barapfurika nkwereka inkuru kandi rero waba bakubwira ngo yaba ibikoresho ngo bari barabikuyeho yaba n'abasirikare ntabwo bari bahari nyine Amerika yari yamenye biriya bintu ariko ntabwo yari yamenye igihe Iran iri buterere kuko bumvaga ko izatera nyuma yego kumbi Iran yo yatagetinze guhita igira gute yihorera urumva aba basirikare bagera kuri 200 ba Amerika ntabwo byavuzwe Amerika na Israel na Qatar byabyumyeho ariko byarabaye abantu batukwiye kuri YouTube mukanyangiye kubaha amakuru ya nyayo nono sasa ibintu baje bareka kuguma kutubeshya nk'itangaza amakuru ibintu natwe tuba dufite ubushobozi bwo gukora research ariko kandi rero bujya usanga Iran yari ifite amakuru kuko n'abamenyesha amakuru baho babivuze bishimye ngo twabishiye ngo cya Amerika barabyimye bajya mu mihanda barishima baravuga ati kabisa barishimye bavuga ati igitero cyacu cyabaye successful totally nta kibazo na kimwe nta nubwo na nimbogamizi bigeze babona ntabwo bavuga ngo bageze ku ntuza ku ntego Iran weho uretse kubeshya n'abagufana warahondaguwe ariko nuko muri kamere y'abanya Iran batajya bava kwizima cyane kandi reka nkubwire mire niba indege 19 zije zikarasa ahantu hawutegurira izo ngufu za nucleaire ukabanza guhakana ko ntacyo izo ngufu zaba zarangiye ntacyo ibyo bisasu byaba byarangije uyu munsi urumva ukaba ari kuvuga ko byaba hari byangiritse ariko umenye ko ari ahantu abarusi bakorera muri Iran hatigeze hagezwa ibyo bisasu ngo iki hari ahantu abarusiya bakorera muri Iran hatigeze hakwitwa ibyo mabombe ibyo bisasu bitigeze bihagera ntabwo Amerika yigeze iharasa nabyo urumva baracyafite ya mahirwe yuko bimwe mu bikoresho kandi bikomeye kuko urumva Uburusiya bukorerayo yego kandi burya iyo umuntu ari umuparteneri bimwe mu bisangiye kandi nibanga mu bisangiye burya nta wamenya wasanga nabyo bikoresho nabyo bikirimo cyangwa ari bari baranabyimuriye nta wamenya kavuga ati rero tugira dutegwe turabona yuko ibintu byose bigiye kumera nabi rebera iyi nkuru hano yanditse ngwiki
ibitero bya Iran bimaze kugera muri Israel. Iyi title ivuga ngo iki? Ivuga ngo iki? Aka kanya Iran yishe abasirikare ba Amerika 2,000 inasenya Katare bikomeye. Ni 2,000 ni 200. 2,000 ntago yabishe rero ariko yabarasheho. Ariko abagera kuri 200 nibo ngo bivuga ko baba barapfuye. Ngo banze byumve neza. Urumva? Ari naho Amerika yisigirira akoba. Trump atanya kuvuga ngo reka dushyire ibihe by'agahenge, hanyuma dutangira ibiganiro. Nawe yagiye kubivuga abona ko ibintu byamukomeranye. Ariko nibyo barejegajize we. Nimba ikubisa abantu bangana gutyo kura kurumva. Trump impamvu atangaje aho icyo kintu ashakagira ngo afate umwanya wo kunamira baguye muri urwo rugamba ndetse n'inkomere kugira zibashe kwitabwaho zinavugwa. Ikindi nacyo ntabwo ashobora kwicara aho ngaho aronke n'ukuntu atwara hamfor hehe y'izindi ntwaro. Uyu Ayatollah Ali Khamenei ntabwo bayigeze aterwa na Amerika. Aravuze ati dore izo za ndege za Amerika zimeze nk'uducura amasha. Uducura muratuzi? Natuze twaba tubwita turabi. Uducura iki aratwibagiye. Natwibagiye. Urumva? Natwibuka ndatukubwiye. Izi mbundi zingizi zindege. Indege imwe bayikoreye ibisasu bipima hafi toni. Igisasu kimwe kandi ubwo. We bifite ibisasu byinshi. Ariko kimwe. Ku buryo bayitumye hano ngo genda ajya hangaha babasigara bo bari kuri telecommande. Bagenda bareba. Kandi genda aho bayongoje. Sha. Ahantu ngo irashe. Iracukura ikageza muri metero 50 munsi y'ubutaka. Gisasu kikinjiramo indani munsi. Kikajya munsi kikajya gushwanyaguza ibintu biri hasi. Ibitero rero bya Iran kuri kungabo z'abanyamerika byatumye Trump yikangamo. Aravuga kumbi kavuna meto ngo ni Iran nako gateye gashya. Agira amakoba. Erega burya nta mwana muto. Burya nabonye mu rugamba nta muto nta n'umukuru. Oya mu rugamba ari ibintu bikomeye. Ari ibintu bikomeye. Burya bose barabahombera. Uraza kubesha yaba ukomeye yaba uri muto yaba uri munini bose barahombera. Trump rero amaze gutangaza gahenge Iran yarakanze. Ati nimwe mwatwitereje reka tugire dutya tubahabye. Yego. Urumva? Nuko. Ati reka tubahabye. Ariko na Israel yari bisa nkaho yahoreye Amerika kuko igihe batangaje agahenge Israel yakikubita ahandi genda gutera ibisasu. Bise ku Israel. Ireka gukubita muri Iran igenda gutera ahandi ariko bafitanye partenariat nande na Iran. Kugira yavuga ati ntandi ngira ngo usanga nyine avuga ati shati uturya mu mama yarambabaje. Ati nkubisa akana ke we. Nawe ntiyababara kurushaho. Urababara nyine ufasha. Iran rero yashize yemera ko ibikorwa remezo bya nuclear byayo byangiritse bikomeye. Ubundi babanje guhakana bagira gutya barahakana ariko ku munsi w'ejo Iran yagize gutya byemera iravuga ngo ibikorwa remezo byacu nubwo twakomeje kwihagararaho. Minisitiri Ali Gashubanyi n'amahanga niwe wabitangaje. Bakomeje bavuga ngo muri ukerera rw'itariki ya 22 Kamena 2025 indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa B-2 Spirits zarashe misile ziremereye za GBU-570 ku bigo bitatu bya Iran bitunganyizwamwo uranium ifite ubukana bwinshi Fordoan na Tazen na Isfahan. Yes. Ubwato bwa mbere bugendera munsi y'amazi nabwo bwarashe misile nyinshi za Tomahawk kuri Isfahan hagamijwe gusenya burundu iki kigo. Muri rusange ibi bigo byose byarashweho misile 75 z'abanyamerika. Ibigo bingahe? 3. Misile z'abanyamerika zabirasheho ari
75. fata rero ibyo bintu ubwo haba hacukuye hati fata batema kimwe gicukura gushika kuri kangahe 61 fata batema nka bitatu ubwo icukuba gukuba gatatu ni 180 kombi kumanuka. Ingabo rero za Israel zari zimaze iminsi 9 zihanganye n'iza Irani nazo zahise zirasa misile nyinshi kuri ibi bigo kuko zatekerezaga ko Amerika ishobora kuba itabyangije nk'uko byifuzwaga. Banga Amerika yaharashije B-2 Spirit hanyuma rero Israel nayo isubira inyuma igira gute irabombarida yumva irashimangira intambara kumba numva itoroshe we. Mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera kuri 25 Kamena umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran bamwita ni umuvugizi wa Minisiteri ntago ari minisitiri bamwita Ismail Bagher yemeje ko igitero cya Amerika n'icya Israel byangije ibi bigo mu buryo bukomeye. Yagize ati ibigo byacu bya nucleaire byarangijwe bikomeye. Ibyo ni ukuri, urumva ko atabihakana, ni ukuri kubera ko abashotoranyi bo muri Israel na Amerika babigabyeho ibitero by'umusubizo urumva kana. Bagayo yasobanuye ko ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire ndetse na Iran biri gukorana mu isuzuma rikomeje ry'ingaruka ibi bitero byagize ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo izi ngufu. Ngo Amerika ikimara kugaba iki gitero President Trump yavuze ko ibi bikorwa remezo byangijwe ku buryo kubisana bizogorana. Bana kubisana bizagira gute bizagorana. Ngo icyo gihe ibinyamakuru byo muri Iran byo byatangaje ko byangiritse byoroheje. Yego n'abayobozi barabango wapise ngo twabaye kese ngo burabubunda se ngo burabudege ngo bwaje bakubitaho ngo baragenda. Buryo usanga barabivuze batarareba neza. Reba ikigo cya Shadow cyubatse munsi y'ubutaka reba ngaha. Reba nyuma y'igitero abantu bari kuri YouTube dore ahantu bita Fardo ukuntu habaye ngibyo ukuntu ibisasu byagiye bicengeramo mu butaka naho ibisasu byagendaga bikacengeramo mu butaka kugira ngo banze wumve ukuntu uru rugamba rwari rumeze. Kandi niko kundi mu gihugu bafasha abasirikare nimba ari 100 bakavuga ati hapfuyemo 20. Ariko ibyo ngibyo ni ngombwa. Ibyo bari guhisha amakuru yo ku rugamba kugira ngo abandi basigaye badakuka umutima. Niba ufite abasirikare 600 umunsi umwe bakicamo abasirikare 100 ugira ngo wajya kuri ntuza mu itangazamakuru umuvugizi w'igisirikare kuvuga ngo abasirikare bacu 100 batakarije ubuzima. Uvuga 10-13 ntago na 15 wabagezaho. Uvuga bake nyine bashoboka. Uvuga bake bashoboka ukavuga ko ndetse umwanzi mwamurasheho bikabije ndetse mwamusubije inyuma kandi wenda bamereye nabi. Ayo nguko rero ahubwo nigitangaje ahubwo kuno babyemeye inyuma. Kuki imbere hose batabyemeye? Habyemeye. Ahubwo usanga batari bwagira ubugenzuzi barabibyangiritse bumva ko ntabwo bari gukora ubugenzuzi ahantu bari hari tageti ahantu bavuga ngo buse tuvuga wenda umwanzi aramutse agendereye iri radio ari ukuyirasa bamara kwarasa amasasa ngaho ukaza nguje kureba ngo niba na mikoro zarashwe wavuga uti ni utuvuga uti byanze bikunze nanjye ningeyo hari abantu nanjye ndabandi kuri tageti barampaka cyane rwose. Bityo rero byatumye Iran ibiretse gutangaza ibyangiritse mu rwego rwo kudakura abaturage umutima. Birangira gutyo nyine batabitangaje none ariko babigize gutya barabitubwira barabivuga ari barenze bivuga nuko kabisa babikomeye barenze bivuga kuko nemeranye yuko kenshi abantu baba mu bihugu byari hanze babenshi baba bari honest nta bintu byinshi baba bafite byo oya ntabwo wavuga ko wenda umuntu wabaye hanze yabeshya
niyabeshye ni twa tundi turiya tw'amafuti ni ukubeshya utuntu turi aho ngaho twa feke tudafite 12 afite ntazi kwihagararaho avuga ngo nimba ari no se no nimba ari wi ni wi nimba bitagenda ni bitagenda bya bindi umuntu muhura ngo mwaramutse burari nko gutereta umukobwa mu rundi kazi